আৰু এই বিধানসভা ইলেকশ্যনত আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰক, কাৰণ আপোনালোকৰ ভোটাধিকাৰ আপোনালোকৰ হাতত। গতিকে আপোনালোকৰ হাতৰ পৰাই, আপোনালোকৰ ভোটাৰৰ পৰাই এজন ভাল ব্যক্তি, এজন ভাল নাগৰিক আৰু তেখেতৰ মূল্যৱান ভোটে আপোনালোকক সহায় কৰিব। গতিকে সকলো ৰাইজে আপোনালোকে তলে বলে আহি যাতে ভোটটো দিয়ে আৰু যাতে ভোটটো অন্য ফালৰ যাতে ভোটটো নিদিয়ে তাৰ ফালে আপোনালোকক সকলোকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। Delegasi mohon voters mati. Safi serbu risoi jang kete ngatum. Pada vote ke jawab kong ketua tuan apan kapasini si alamkan pini. Nale cuma tengno nile cuma yang peslang kronik ko. Lasi nale cuma kado kaweta labang su alamkan along nang kilang dunji lapen kenang kaji dunji apansi tuning ring lo laki nile cuma Ajira Roy muka ka tirang NGO hamren pensi na itu batengno nang peklang ponpo lagi none pong na itu kado ka beda ka sitong repair ko tira peri jira tum doan seta labang so lam kana long nang ka jidun ji la pen ke nang kelang don pen mo election arni seta bakili garni posda ilitum joy ke pen mate thang mangu mangram rebin pen ilitum ke jok dun thek japan ilitum ajidun rapet nang pusi nang itum kado e phanta pachini lo Wojolita, 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 Wojolita. Respected voters, parents, brothers and sisters, on the eve of the ensuing Assembly election 2021, please remember that every vote is precious because it has the power to bring change. In this regard, we Ajira Roy Muka Katirang NGO will present a short street play on systematic voters education and electoral participation. Thank you.